Battle. Sandugaşlar kokada, qanatları toqtada. Bu жерде білесіздер, деме, құрметлі тамашашыларыбыз. Әленшік сейіргіне келіп шыға, qanatların тоқтаға солып, yol итерге қопқаға қонған сандуғашлар турында келіп шыға бұл жер. Һәм инде бұрынғырақ жырның бірісін олсақ, бик тирән мәгънәле жыр. Тары жері, киндер жері, тары жері, киндер жері, тары жері, киндер жері, тары жері. Hey! Жәмәгат, менә нәтиже бір. Илектә сәйір жырлар булган, хәзердә алар хәттин ашкан. Ә без исә дуслар, жырның жыртыгы юк дигән кагыйдәне алга сөреп, бүгенге караоке батл тапшыруын башлап җибәрәбез. Сезнең белән Рөстәм Гайзуллин. Сәлам, исәнмесез? Илһам Шакиров әлегенә сәхнәгә чыгып килүче җырчылар турында булай дигән. Мондый фикер җиткергән. Хәзерге җырчылар миннән дә талантлырак, миннән дә көчлерәк, чөнки алар көе булмаган җырны да җырлый алалар дигән. Ә безнең бүгенге тапшыруыбызда катнашучыларыбыз андыйлар рәтендә түгел. Алар инде сәхнәдә үз урынын тапкан, үз тамашачысын яулаган һәм эстраданы җигелеп тартып бара торган артистлар. Шуларның берсен сезгә тәкъдим итәм, дуслар. Әлегенә искә төшерелгән Илһам Шакиров исемендәге конкурсның беренче дәрәҗә лауреаты Илшат Вәлиев каршылабыз. Илшат Вәлиев, диясе килә монда. Сәлам, достым, ничек хәлләр? Аллага шөкер, сезне күргәч тагын рәхәтрәк. Безнеке дә Аллага шөкер, рәхим ит. Утыр менә шушы урындыкта. Я, Илшат, сөйләп җибәр, хәлләр ничек? Монда сезнең янга килгәч, шул хәтле мотор итеп утлар яна, кәефләр күтәренке, рәхәт монда. Утлар яна, утлар яктылык кына түгел, алар исселек тә бирә. Димәк, бүген кызу булачак. Тагын бер сәбәп бар кызу булуның. Әлегә син көндәшеңне белмисең, син аның бары тик шәүләсен генә күрәсең, Илшат. Фаразлап карыйсыңмы, кем икән бу? Карасаң. Алай шәүләсен караганда. Анфас профиль белән дә борылып карый, төрле позларга утырып карый. Бик таза егеткә ошаган. Спортсмендер күрәсең. Спортсмен дип уже нәкъ менә уртасына басып киләсең. Шулаймы? Әйе. Чөнки әле безнең татар эстрадасында гомумән 2 артист бар, әйме? Аларның юк, гомумән 2 артист кына түгел. 2 артист бар, алар турында ишетүгә бөтен кеше беренче рәттә көрәшче дип уйлыйм. Көрәш искәчә спорт, искәчә. Я? Көрәшче инде иң беренчесе Вил Усманов. Так. Но бу Вилгә ошамаган. Вил. Кемгә ошаган? Так. Балык бистәсе егете? Балык бистәсе булгач Илназыр инде. Илназ Минвалиев дөрес, каршылык алкышлар белән әйдә. Илназ Рәхимов. Илназ Минвалиев. Сәлам, Рөстәм. Сәлам. Сәлам, Илшат. Беребез аттан, беребез карада. Теге. Минем костюмым Утырга ярыймы монда? Ярый, әлбәттә. Сезнең өчен каралган урыннар, урындыклар. Я, инде Илшатның хәлен бераз сораштым. Илназ, брат, синең хәлләр ничек? Нинди яңалыклар бар? Тормыш гырлый. Хәлләр изге, тегеләр безде бит. Демәк, стабиль. Стабильный. Барысы да стабиль. Ярый, егетләр, инде сез Син ничә бирисең монда? Икегез дә бүген көндәшләр, бер-берегезнең көндәшләре. Бүген җырлап ярышабыз. Бу инде караоке батл икәнен беләсездер. Батл, нәрсә буласың? Кулчан китеп әле монда. Батышлымы ни? Илшат, кулчан китеп әле монда каналда. Әйдә, кул чабыгыз. Мин яратам. Рөстәм өчен. Рәхмәт, дуслар. Инде үзегез дә артист буларак беләсез инде. Әтә күңеле бер сөяк, артистның күңеле алкышлар. Инде артистлар шуны чамалап, миңа артистка тоже алкышлар яудырды. Рәхмәт аларга. Но аңа да карамастан бүген бер кешегә дә поблажка булмаячак. Беренче турда шартлатып матур иттереп татар җыры җырлыйсыз егетләр. Сез бит инде шын татар авылларында үскән татар егетләре икенче тур бераз кыенрак булырга мөмкин. Икенче турда рус телендә җыр башкарасы була. Анысы Илшат җырлар, мин татар. Юк, син татарча әйтеп русча җырларсың. Татар моңнары, милизмнары белән русча җырларсың. Өченче турда шулай ук сезгә биремнар бар. Биргән биремнар шиша акапелла җырларга кирәк булачак. Һәм инде 4нче турда бер-берегезнең хит җырларыгызны башкарасыз. Димәк, дуслар, без әзер беренче турны башларга. Илназ Минвалиев һәм Илшат Вәлиев көч нашачак. Беренче турны башлар алдыннан егетләр, тимәгә кемдер беренче басырга тиеш.
Мында мен кіргенде Ишат мында отырады бассын. Шылай дейсің ме? Мында бар бір батыл, бәйге, күрәш боларақ, енді сізге башта бірінші бірім, вне конкурсы деп әйтек, кім бірінші темеге баса, шуны ашықлайбыз қазір. Демек, Ильшат бірінші кірген кіші боларақ, бірінші соны башлар. Қазір шираттан соныйбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, по порядку соныйбыз, тіге сонларының орындарын ауыштырмайбыз. Но сонағанда ихтибар 3 сонын әйтірге ярамай. Шуннан 3 соны булган сонны әйтірге ярамай. Менә мәсәлән шул 33, 23, 3 соны бар. Һәм 3-ке бүленгән сонны әйтірге ярамай. Уйларга кирәк бераз. Шул әйтергә ярамаган соннар урынына просто караоке дип әйтәбез. Киттек шынчынлап, кем ялгыша, шул җиңелде, шул җиңелде. Шул темеге баса. Юк, ансы җиңелгән кеше булды. Баса, киттек эше дә. 1, 2, Кара бука. 4, 5. караука. Ал җиде. Монда уже барыбер бу ялгышу булды инде. Ал җидедә Ж дигән булсаң бер хәл. Димәк, Илназ Минвалиев беренче баса тимәгә. Әйдә басабыз һәм нинди җыр чыгыр икән сиңа беренче турга киттек. Кара бу торган булсын инде бу. İdil boyu kayınlarım. İlnaz, sana tanış mı bu jır? Tanış, bu İlham abi repertuarından. Mına hazır sen jırlap barıysın. Mikrofonla ol, Rahimit meydançıkka. Hem gittik. İdil boyu kayınları İlnaz Minvaliyev başkarında. Bayanda İlşat. Ben udar dina. Arasanda kara tuymin, İdil boyu kayınlarına. Onlar jitekleşip yalan ayak, çıkar tüzlidil yarına. Min yaratan sizni kardeşlerini, hürmet etken kibik yaratam. Şuna göre sizge bağışlangan, yürek çırlarımını yangratam. Min yaratan sizni kardeşlerini, hürmet etken kibik yaratam. Şuna göre sizge bağışlangan, yürek çırlarımını yangratam. Ayınlarının şilde tirbeliği, rahat bir eminim köngülgen. Bilmem kütme doğru gelir iken, tuğan ilim buylap yürürgen. Bağanalı yoldan göz almışa, мұң sulanıp duray imenler. Üsmer imenlerini yirkelerge, nazik biliciler kilgenler. Bağanalı yoldan göz almışa, мұң sulanıp duray imenler. Üsmer imenlerini yirkelerge, nazik biliciler kilgenler. Yaşka taba tanga taba, yaz türene taba yol alam. Güller arasına ölenlerge, üzenlerge kirip yoğalam. Eğer sizden ayırıp yıraklarga, alıp gide kalsa yollarım. Ayın şallavında işitirmin, tuğan jirning ölmez jırların. Eğer sizden ayırıp yıraklarga, alıp gide kalsa yollarım. Ayın şallavında işitirmin, tuğan jirning ölmez jırların. Ayın şallavında işitirmin, tuğan jirning ölmez jırların. Tuğan jirning ölmez jırların. Молодец, Илназ! Aferin. Matır jır oldu beyt. Матур.
Parayla İlşat, sana tuyulmadı mı? İlnaz ezirlenip repetisiya yapıp gelgen şekilde tuyulayım mı? Tege bik bilmemişken savaşıp durdu da bütün spisikle qarab çıqqan bu ayollardan. Yok, men avul balası xudo jırlayım bit. Elbette bu indi legendar şir, hamine biz barımızga da tanışır, barımızda bu jırını bilemiz. Ne beyanı koyabız biz. Tugün karaoke aparatı nişe bal koyayken şunu bilesi kile. Kitabız İhtibar. 82 bal. Молодец. Aferin. Manda zato iştahını yok. Күннен şeyinde xatıgı. Pul da vermey xatı. Olsuz oturam. Yarar, 82 bal naşar tugul. İlnaz birinci turda oktu. 100'ge yakın debeyteginde 56'lar tugul. İlşat, seni de köte ne şuluk yazmış. No bilgisi kupma bular ansı bilgisiz. No jırını şulay yap söylesi bula. Rahim ettiğime bas. Ne basara kelek. Bismillah ne? Uylap bas. Uyladın ne, uylamadın ne? Pay seleksiya şunu jırlıyız degi değil mi? Jırlıyım tuğan yokta. O Allah'a şükür tanışır buldun. Allah'a şükür de eller repertuarında tuguldur bit boşar. Minde tugul, no büyük köp jırsularımız jırladı. Doğan yaklarını sağınıp. Eyde Rahim et. Nişik taşlap gidip, nişik yalğız idip, sün boyunda üsken dallarını. Kola şişmelerde, bilmem nişlerge de, taşlap gide olmamalarını. Gitsem tuğan yaktan, şitte bəxit tapmam, yeşərmin gül canlı dil gələr. Jırlayım tuğan yakta, jırlayım sizinin haqta, qayınlarım bilen birgə. Jırlayım tuğan yakta, jırlayım sizinin haqta, qayınlarım bilen birgeler. Yılaşırlar idi, yılaşırlar idi, min tallarga tuğan diyerli. Eğer gitsem alar, öyenkiler tallar, gidecekler mina yerip. Gitsem tuğan yaktan, şitte bəxit tapmam, yeşerimin gül canlı dil gələr. Jırlayım tuğan yakta, jırlayım sizinin haqta, qayınlarım bilen birgeler. Jırlayım tuğan yakta, jırlayım sizinin haqta, qayınlarım bilen birgeler. Bitti mi bu ili? Devam etemi. Qora boqı dedi de özü qorarga harfleri bitti de qo'ydi. Evet. Tuğab üsken şuşı, jirinin min bir quşu, kitterge dip kanat qağınamam. Qayğı şatlıqlarım, şatlık sağışlarım, jibermesler tuğan yağımdan. Gitsem tuğan yaktan, şitte bəxit tapmam, yeşerimin gül canlı dil gələr. Jırlayım tuğan yakta, jırlayım sizinin haqta, qayınlarım bilen birgeler. Jırlayım tuğan yakta, jırlayım sizinin haqta, qayınlarım bilen birgeler. Qayınlarım bilen birgeler, qayınlarım bilen birgeler.
bu ne bulmadı diye itirdik tugulin değil şat. Elbette buldu bilesin mesela İlyas benimle kilişirdi. Yumuşak kına bağlar değil mi? Düşün joylap kına. Как будто репетиция. Bu mikrofonu çıkıp Qozonda elek Bauman uramında çıkıp karaoke jırlay turgan adat бар бит bütün yaşlarda. Onda eng qışqırып jırlay turgan kishiga eng ko'p balni beradi. Motor jırlaymi yo'qmi ne важно. Şoňa men indi qışqırmaska tırıştım 82'den artmasın deyip. Anın demek bu sizin tertibi var karaoke yaparak. İlşat maxsus tırışıp jırladım diye ekrandirekti. Ezereklekmez miken deyip. Eyde qarayıq hələ. 52 bal var. 80 bal. Aytmaydı Bu direkt bırak korup. kirek kanşı bizim iş bilen sporlan kadar var ya bu bitkeş. Ansın miğad aytırısın eliyeme. İlla senin işe bal buldu hele 80. 92. 82. Numalay. 82'ye 80 hele dostlar. Bu hele birinci tonun netijesine. Gittik alğa taba dostlar. Men sizga birer tez aytgich taqdim etam. Artikulyatsion gimnastik olarak rus tiline ko'chgancha. Anam için trenirovать etib olar ekan. Trenirovka bo'ladi. Ayda trenirovать etib. Demak, agarda qabatlay olasiz ekan, uni sharbol sizga. Masada urushamni. Yo'q, tatarcha. Urishilma, tatarcha. Agarda qabatlay olmaysiz ekan, sizning yordamchi qizlaringiz bor tugurmisin? Iye. Qizlar ko'rinigiz hali, salamlik hali sizni paydo bo'ldilar. Ay. Qizlar siz eliga o'tirib turg'iz. Mana yigitlar siz agarda qabatlay olmaysiz ekan tez aytishlarni qizlarga murojaat etamiz. Qizlar bundan chiqalar. Hamida ular qabatlagan o'shiroqda sizning yonchig'ingizga 5 ball ustalab. Hozir sen birinchi boshlaysan Ilshad. Boshda ekranga o'qib ko'rsatan. Anlari tag'in bir qat, тоже ekran bo'lar. Ilshad ixtibar. Şıbık şabık deyip şığıp şabıp şok şıbık şabıkka obunmadım. Bana bütün anlamadı galiba. Hayır. Şabık Şabık deyip шығып şabık şabıkka abınıp yığılmadım. Şolay mı? Bu yavaş yavaş. Ferin. Birinci tapkırı işittim şundan. Ferin. Bunda abınıp yığılmadım degen просто ortak sözü ne buldu? 10 bal verildi, молодец. Ne? İlnaz'a karar mı? Men davalla men bana aytamayım потому что. Sultanı seni Allah yok aldığını aytmalı. Belki bular ihtibar. Tukmap, tolsa tukmak. Tura tuktap, gayret tuplap. Tukmak, tuysa tukmap, gayret tura. Esa tura ekan da. İlnaz neyim? Tatar yurab ketirirdi, bulmadı bit bu brat. Bulmadı. Hele bir tane başlayımız gına. Ayın hazır yardımcısını Şakır'a to'g'ri kelishadi. Şolay. Ayda tanıştır Şakır yardımcısını. Meryem degan motor qizimiz ol to'qmay turgan so'zlarni aybat bilan to'qmasin to'ygancha. Ayda Şakır'abız. Raqib et Meryem. Qo'shov albatta. İsanmisiz? Raqib etigiz Ilnaz sizga Gentlemanlar shousining o'rnini taqdim etdi. Men jırlarman sen söylersin. Nishik qillar bo'lay umuman olganda. Qillar yaxshi, mana Ilnazga yordam etirga deb keldik. Birindigina buldira olmaylar, shulaymi? Ilnaz sizni bek maqtadi, naq mana shu to'qmoqlarni bek yaxshi bilasiz deydi. Yo'q, bizda qiynov, ularda to'qmoq ekan. Ha, bu to'qmoq degan so'zni shunga ko'ra javob bermadi, bo'ldi. Durustroq javob beradi. Maryam Iqtibor o'qib ko'rsatam, endi eshitgansizdir. Tek shulayda tag'in bir qat o'qib ko'rsatayman. Tukmap, tolsa tukmak. Tura tuktap, gayret tuplap. Tezroq ayt, o'ylab turma. To'qmoq, tolsa to'qmoq. Hal olirga tura to'xtamiz. O'znikincha, xotin qizdagi o'znikincha ramalay. Qizg'anish, mında hal olirga to'xtamay, to'xtab tura g'ayrat to'plab deyilgan aybiridimda qizg'anish. No baribir aybat bo'ldi endi. No baribir молодец. Baribir молодец. To'qmaydi meni bugun. To'qmamay. Bu so'zni bir eshitmadim men to'qmoq. Ya'ni Maryam, bek zo'r rahmat sizga tirishib qaragan uchun. Bo'lar hali, borisida oldi. Shulay deb do'stlar, bizning ustama turda ustama bolalarni boritik Ilshad qina oldi. Bir ningdi yordamsiz o'z kishi bilan plus 10 ball demak, eliga isab 90-82 Ilshad. Valif hisobida.
Молодец, молодец. Менә хәзер күрәбез җәмәгать. Хәзер аңлашылачак барысы да. Русча җырлатып карыйк әле үзебезнең татар эстрадасы җырчыларын. Илшат рәтен кагыйдасын беләсең, җырны сайлыйбыз, рәхими төймәгә бас. Ашыкма, тук сукмас. Әйдә. Булдымы? Ну? Коробейники дигән җырны беләсеңме син, Илназ? Беләм, мин җырлыйм. Русская народная песня бу. Народный? Менә мин белмим аның народный икәнен. Лемешев җырлаган. Әйдә, Рәхимит микрофонына ал Илшат һәм Коробейники дигән җыр башкара. Илшат Валиев. Олай зәңгәрле яшелле тавышлар чыкса гафу итәрсең, яме. Бөтен ачуыбыз юк. Ох! Ой, полным-полна коробушка есть и сицы, и парча. О, жалей, душа моя, зазнобушка молодецкого плеча. О, жалей, душа моя, зазнобушка молодецкого плеча. Выйди в рожь высокую, там до ночки погожу. А завижу черноокую, все товары разложу. А завижу черноокую, все товары разложу. Цены сами немалые, не торгуйся, не скупись. Подставляй-ка губки алые, ближе к милому садись. Подставляй-ка губки алые, ближе к милому садись. Вот и пала ночь туманная, ждет удалый молодец. Чу, идет, пришла моя желанная, продает товар купец. Чу, идет, пришла моя желанная, продает товар купец. Хотя бережно торгуется всем, передать. Парень с девицей целуется, просит цену да надбавлять. Парень с девицей целуется, просит цену да надбавлять. Знает только ночь глубокая, как поладили они. Распрямись ты, рожь высокая, тайну свято сохрани. Распрямись ты, рожь высокая, тайну свято сохрани. Булдымы? Булды! Ай, малай! Утыр әйдә Илшат. Мин әйттем, кемне генә акыра шул җиңәде. Карай, бер суларга мөмкинлек булмады бу җырда. Ничек кенә җырлап чыгып булды моны Илшат? Хәтта сулыш алырга да вакыт булмады бит. Шулайрак булган шул. Кемгә ничекләгә бит инде әйдә. Илназга нинди җырләгәсен белгәнче, Илшатка нинди баллар ләккәнен карап карыйк әле. Ну, ныга карагач күп бирергә тиеш инде. Хәзер карыйбыз, хәзер беләбез. 84 уже. Минем туган ел. Минем туган 84-нче елда мен. Да, брат, акырып та карадың, 84 балл начар түгел инде ул. Я Илназ белеп карыйк, сиңа нинди җырлагыр икән? Ашишка bilmezsen inşaatnak kebek. Günlerek Baş parmakla basıp var hele. Günlerek çıksın hele koy hele tege biz bile turgan. Eyde. Şol. İhtibar ekranga. Bu parmak Ашишка bilmey turgan indi. Ой, Мороз. Ой, Мороз. Пожалуйста, не мороз меня. Ну, bu җырны белгән кеше юк инде. Яңа елда син ел сайын җырлый торган җыр. Яңа ел ситә бит, шуны күрә, менә. Минем бармак дөрес басадым бит. Әйдә, тыңлап карыйк әле башта. Нәтиҗәләр чыгарганчы, димәк, Илназ Минвалиев. Ой, Мороз. Hey! Чуть-чуть, пожалуйста, тавыш. Мороз, не мороз меня, не мороз меня, моего коня, не мороз меня.
моего коня белогривого. У меня жена, ой, ревнивая, у меня жена, ой, ревнивая, у меня жена, ой, красивица, ждет меня домой, ждет печалица. Домой на закате дня, обниму жену, напою коня, обниму жену, напою коня. Ой, мороз, мороз, не мороз меня, не мороз меня, моего коня, не мороз меня, моего коня. Афарин! Үзебезнең шын татар авылында үскән, шын татар егетләре, татар моңын, татар милизмнарын кушып, рус җырын җырлау, менә дигән шабай булмай. Яхшы иттерсез, әйбәттер бит. Молодец. Хөрмәтле караоке аппараты, көтәбез сездән бәя. 89 бал. Гомер буе русчага укыганмын. Сен мұнда бір хакерны кетіріп отырғансыңдар тігінде бұрғалап қоялар бұғай. Молодцы, егетләр, икегезді. Хәзер гомум исәпне әйтер вакыт җитте. 2 турдан соң 171 балл Илназ Минвалиев һәм 174 балл Илшат Валиев. Бик кечкенә генә ара 171 һәм 174. Ну, барысы да алда. Җәмәгать монысы билгеле. Егетләр, шуңа күрә сезгә бераз көч хәл җыярга дип Biraz tənəffüs sizə yol itib alığız, şuşu urunlarga şakırabız siznin jonatarlarınızla, yardımçılarınızla alın birisi bilen tanıştık, ikincisi bilen tanıştık indi. Hürmetli dostlar, yigitler ikinci turda özünün batırlıklarını gösterdiler. Hem indi tağın bir üstəmə tur mında kızıllar yarışacak. Hem indi yigitlerge üstəmə ballar işlerge yardım edecekler. Kızlar sizge ikigizge de şirattan 5'er soru verilecek. Birinci İlnaz Minvaliyev'nin jonatarı Meryem siz başlap jibereceksiniz. Çünkü sizin işinizden siz indi mında bulup qaradığız. Mına İlşat Valiyev'nin jonatarı bilen tanışmadık әлі biz. Tutaş tipinde şirgemi sizge. Tutaş sizin isminiz nişek? İnce. İnce. Siz İlşat'a kim bulup turu kilesiz? Bir sıra bulmadı. İlşat mına koyla dostlarının balası kızı degen deydi. Özü yolda. Allah sözlerini tabi olmadı. Yarı, Nurmanda indi sizni sorab turmadım. Çünkü bilgili siz İlnaz'ın men yoluşmasam icatdaş dostu. Birge konsertlar işledik. Mına. Tokmak bilen bir neçikte barıp çıkmadı. Mına hazır sizge Allah yerden birsin kızlar. Eydagız Allah yerden birsin. İktibar. Meryem. Gittik mi? Gittik. Önce siz hazır mı? Hazır. En yukarı hatın kız tavışı nişik atala? Sopran. 5 bal var yançıkta. Önce kapma karşısı. Tuben hatın kız tavışı nişik atala? Alt. Alt. Mına bit. Tırışa tırgaç bula. 5'er bal var elige yançıkta. Alga taba devam etemiz. Büyük Alman kompozitörü, dirijör, piyanist, şukrak bulup da büyük eserler yazıp kaldıran kişi Bach cevap verin. Ludwig van Beethoven idi bu. Toccata re minor, toccata hem fuga re minor avtoru. Barokko jırının büyük Alman kompozitörü. Bach. Bach. Iyogann Sebastian Bach. Dürüst. Jır sanatı ikinci türlü nişik atala?
Сольфеджио айрым дәріс бар. Жыр. Вокал бар. Вокал, дұрыс. Вокал. Олға таба давам етеміз, шундайрақ, нақ шундайрақ сұрау. Бию сәнғаты екінші түрлі нешеге атала? Кеңірек етіп алғанда? Гимнастика, пластика. Бию. Бию. Uzun söz. 1, 2, 3. Хореографияйды bu жаныйым. Хореография. Балалар жырлары. Үсә безнең фермада бик күп нәни бәтиләр. Әлеге жыр сүзләрнең авторы кем? Әминә Бикшентаева. Әминә Бикшентаева, дұрыс. Дұрыс? Дұрыс. Дұрыс? Мен өзім бұл сұрауға жауапты білмеген. Бәлкі... Қарап, шыннан да, Әминә Бикшентаева. Давам етеміз. Інше. Құяш ғымыры тілім мен әнейім сиңа. Әлігі жыр сөздерінің авторы кім? Інше. Луиза. Гүлшат Зайнашева. Гүлшат Зайнашева. Оның мұнамында жанатарлар бір-бірсіне күндештер болуына қарамастан бір-бірсіне болушалар. Хатта, Мәриям, сізге әфәрин. Шулай еттіріп, сіз інжіге 5 балы сіздерге ярдам еттіңіз. Гүлшат Зайнашева, шыннан да шыққаш бір пирожок алып берірсің. Әлбәтті. Тәмлі конфет, шай шіртірсің. Давам етеміз. Илшат Вәлиев репертуарындағы «Хоман яратам» жырының сөздерін давам еттіріңіз. Шик туса кинет жаныңда әгер. Менә сүзләрен хәзер әйтәм. Мәңгелек мен бит сине һаман яратам. Яра, соңғы... Илшат Вәлиев ярдәм итегез. Әйдә, соңғы бір сүзіңін айтып қара, әйдә. Шик туса кинет жаныңда әгер, я келсе сиңа қорқыныш. Хәбәр битінде, хәбәр. Юк, үлгірмәдің қызғанышқа қаршы, үлгірмәдің. Қазір шулай, Илназ Минвалиев репертуарындағы жырның сөздерін давам етігіз зинхар үшін інжі. Мәхәббәтсіз не әйтсәң дә яшау, инде яшау түгел. Әзіне бұл үшінде әзіне. Мына нәқ шулай Мәриямға шекілік соңғы сөзін әйтірге керек боласыңа. Мәхәббәтсіз не әйтсәң дә яшау, инде яшау түгел. Нишік кіне яшасаң да мәхәббәтні білә. Көңел. Молодец! Молодец! Мына бит. Тартып, сузып, шәйнәп, чистый тырыша тұрғаш. Инде қызлар ярдам ете алдылар, һәм нишәшәр бал эшли алдылар. Инже 20 балы өстәдә Илшатның яншығына, Илназның яншығына, Мәриям өстәдә 15 бал. 3-нче турда күрешербез. Hürmetli dostlar, biz 3-нче турга күчәбез һәм нәтиҗә ясыйбыз алдагы турларга. Илназ Минвалиев 186 бал. Афарин. Һәм Илшат 194 бал. Менә бу дуслар 3-нче тур алдыннан булган нәтиҗәләр. Һәм без 3-нче турга күчәбез. Беренче булып башлап җибәрә Илназ Минвалиев, Илназ рәхимит. Һәм инде синең көндәшең хәзер Илшат түгел, Илшатның җанатары инҗе булачак. Рәхимит менә бу сиңа. Һәм сез, хөрмәтле дуслар, тамашачылар да күрсеннәр, шуңа күрә капламыйбыз, яме. Хәзер мен биремнәрне ачам. Илназ җырла брат иде. Тоқта, бу ни Египет таулары. Монсы синең өчен мөһим түгел. Син җырла һәм әзердан биремнәрне үтәргә. Әйдә, әзерме? Әйдә. Киттек, җырла давай. Таң атқанда саубулашқан шақта құларымны қоям қолыңа сен хәтерле шушы минутларны шул хисләрне алам юлыма сен хәтерле шушы минутларны шул хисләрне алам юлыма
төшіп қалған. Тоқта. Жырлаймыз. Көңіліңде сенің қалмасын, сен хәтірлі шушы минутларыны, шулы хисләріні алам юлыма. Тоқта, мен 35 қошам екен. 35 қошам бұл дейкен. Жырла. Ұшырашмабыз деген шымлы ойлар бұл несі? Химик элемент. Көңіліңде сенің қалмасын. Жырла тоқтамы шағына. Тоқтан бітер, жырлап та іштеп болмай. Жырла. Мені қайтқанда алысу шешек тұтып, Haydi beytik Totar istirasın en krutoy şırşısı. Қарсың En менің крутой. En tike. қаршыма. Ен қайтқанда алысу шешек тұтып, сені шығарсың менің қаршыма. Свежий нәрсе бұл? Болмады bu, Сені болмады. шығарсың менің қаршыма. Афарин, молодец. Крестики, нолики біргіне болда берілмей үшін кемінде болмады. Бұл нәрсе соң бапшы. Сөзі, Бұл хаваскердір бетінде. Хаваскар сөзі дұрыс. Ну, нинди х білән yazılama, лә. Х білән yazılama. Ну, анда бетінде бәрі хәмі құйылған бетінде. Йо, мында бұл рат ешіміне қалса, х әріфі, хаваскар. Мында да бол берілмей, 5, ну, мында 35 плюс 7 неше бола? 42-де хәмі 40. 40 ансады ресул, ну ярар. Енді тырышып, бик қаты тұрмашқаннан соң болса да, мұндан 35 түгіл 5 екен аңлағашта, 10 болды, ансы дұрыс болды ярар. Мұнсы енді химик элементні орттан сеңа мәрген бик қаты тырышып, хор деп подсказу еттен, ол бет достым, хлор. Йоқ, бұл айтылымы. Мұнсы ұлыраты еш хлор, әм татарының еңді кәшіршісі салауат дұрыс. Демек, бір әм 2, har birisine 3'er bal, 6 bal işi aldın. Молодец, İlyas, 6 baldan bir şey etmeyin. Rahmet. Rahimit ұрыныңа, hem indi İlşat. Rahimit senin yanında. Жырлағанда Ильназ Минуалиевтің башы эшләмей деген. Мына хәзер синеке эшләми икән, тикшереп карыйк әле. Мин үзем өйдә бәрәңге әршесәм дә жырлағанда туктап торам әршемейче. Менә тукта җырлар. Шулай менә. Ярар, әйдә, хәзер шулай крестики нолики белән башлыйбыз. Инде сиңа каршы Мәрьям уйнаячак. Мәрьям, рәхимит. Булары сезгә. Сез әзерме? Киттек, җырла. Ките қазылар, ките қазылар, ките қазылар, дан басқа шул мені де уйлап тұрам әлі. Шул қазлардан қалмасқа мені де ойлап тұрам әлі. Ну шулай Зәки шекілі тәкә жыршыларының бірсі қатын қыз. Қалмасқа шақталарға мен düşермін, жырлап көмер кесермін шол. Молодец, рахмет. Болды, жетті. Болды ма? Болды. Жырын ikisi de матур жырлыйлар. Но мындан алай нендей хәлдер. Демек, крестики нолики ойында негедір біздікілер, сіздікілер де бірсі де жеңе алмайық. Қәне,
Dürüst yazılama. Dürüst yazılama. O harfi kerak. Şul. Koyneğoy. Tak. 2 plus 9, 11 minus 1, 10. Sen 32 deb sanab turmading, deymi? Ximiyani yaxshi bilasizmi ekan? Naq deb boshlangach tag'in narsa bu. Tag'in narsa bo'lsin, deymi? Natriy. Natriy ham totir, xoti qiz. Abulay 1 2 3 9 üsteme balıştı aldın. Молодец. Normalde. Mına dostlar, 3-cü tur şunun bilen tamam. Birisi 6 balıştı aldı, birisi 9 bal tügel. İndi tula versiyasını ballardan sığırak aytırmın. Biz kuşayız dostlar. İn kızık turga. Dostlar, mına 4-cü tur. Finalga kirgancha boshda aytib o'zim endi sizga o'zingizga da eshittiring. Umum hisobni Ilnaz Minvaliyev 192 ball, Ilshod Valiyev 203 ball. Mana hozir endi aytganimcha yigitlar bir-birisining hit jurlarini jurlayashaqlar. Kim bilar, balki bir-birisini uzdirib da jurlarlar ali. Ilnaz Minvaliyev Ilshod Valiyev repertuarındagi Big Monglu jurni so'yladi. Ul endi retro jur, ul endi Ilshod Valiyev boshlagan jur tugul Zulfat so'zlarini Farid Xatibov yozgan, buyuk jurchilarimiz jurlagan shular bit Ilhom Abishakirov jurlagan Big Motor jur. Haman yaratam. Big Motor jur so'ylagansan Ilnaz, shulay motor ittirib boshqarırsan deb tashanamiz. Senga tileymiz o'ngishlar. Ayda Ilnaz. Ortan jurlab turisham. Sakine canında eğer yekilse sina korkunç haber min yürgen yakta yıraktan ışana kurme haman yaratan Haman yaratan Sakla suyunu Toplama berük Ilık hislerini Vaklama berük Uzar ömürler Akan su gibi Ömür bir güne Süyümen gelir Uzar ömürler İzken şiir gibi Süyümen gelir Süyümen gelir Batırcır bu Bir şey görme Sağışkanımda Canımda diksin canımda Aşığa görme Yalgıştan saklan Haman yaratan Haman yaratan Haman yaratan Haman yaratan Dürüstü Aferin. Motor jır boyunca Motor
Илшатның репертуарында жырлар көп, менә монысы бик матур инде, чөнки Фәрит Хатипов язган. Сез ничектер, хөрмәтле тамашачылар, әлеге җыр мине тетрәндерде. Әлеге җыр белән мин чисти мөкиббән китеп, рәхәтләнеп, илһамланып утырдым. Илназга моның өчен рәхмәт әйтәсе килә. Башкару бик әйбәт булды. Мин монда бер 150 балл биргән булыр идем, но кызганыч, мин генә хәл итә торган бер түгел. Мөрәҗәгать итәбез караоке аппаратына. Ну, син жанлы предмет түгел инде син караоке аппараты, но мин сиңа ничек тә булса күз кысып та әйтә алмыйм. Минем пультта юк ичмасам, әйбәтлеге. Ну, 94 әйбәт. Димәк, 94 балл бирдем караоке аппараты Илназ Минвалиевка. Ә хәзер Илшат Валиев, Илназ Минвалиев репертуарыннан мәхәббәтне белә күңел дигән җырны сайлады. Мә сүзләре, дустым, менә микрофонын рәхим ит мәйданга, сәхнәгә. Иң матур җырларның берсе, мин бик белеп бетермим, рәхим итеп ярдәм итерсең. Килебрәк ярдәм итсәң дә була. Dillerde gashik yarlar, bәхет диләр мәхәббәтне, яратып та тик ялгызлар, газап диләр бу хисләрне. Яратусыз ни әйтсәң дә, яшәү инде яшәү түгел, ничек кенә яшәсәң дә, мәхәббәтне белә күңел. Яратусыз ни әйтсәң дә, яшәү инде яшәү түгел, ничек кенә яшәсәң дә, мәхәббәтне белә күңел. Бу хисләргә юлыкканнар, мәхәббәт юк дигәннәрдә, Dünyaların unutkanlar, süyüp kергəş күңелләргә. Яратусыз ни әйтсәң дә, яшәү инде яшәү түгел, ничек кенә яшәсәң дә, мәхәббәтне белә күңел. Яратусыз ни әйтсәң дә, яшәү инде яшәү түгел, ничек кенә яшәсәң дә, мәхәббәтсез белә күңел. Ничек кенә яшәсәң дә, мәхәббәтне белә күңел. Мәхәббәтне белә күңел. Ой, молодец, Илназ, шундый шәп җыр сөйләгәнсең. Иң рәхәте шул, җәмәгать. Менә бу бит инде барыбер ярыш, барыбер көрәш, тырмашып, тырышып ярышалар бит безнең егетләр. Тик шул вакытта да барыбер онытмыйлар, бер-берсенә ярдәм итәргә, ярдәмләшергә ашыгалар һәм инде бер-берсенә ничектер кайчан җырны башлап җибәрергә, кайчан туктарга, кайчан сүзен, кайсы сүзен әйтергә тырышалар. Ярдәм итәләр барыбер молодцы егетләр. Монда инде шын егетләрчә көрәш булды, бу җыр көрәше булды. Ну, кызлар бабшым, кызлар инде каягыз әле кызлар. Ярай, ишә без карап торыйк. Кызлар, рәхмәт яугыры. Тагын бер кат мөрәҗәгать итәбез караоке аппаратына. Хөрмәтле караоке аппаратым, Илшат Валиев. Ничегрәк җырлады синеңчә? 92 балл. Ну, монда җәмәгать нәрсә әйтеп була? 94-кә 92 булды. Әлегә турда безнең исәп. Барысында шутлап саныйбыз һәм нәтиҗә чыгарабыз. Нинди нәтиҗә булуына карамастан, хөрмәтле дуслар, иң мөһиме, кешеләр җырлый, ә кешеләр җырлый икән, димәк алар начар була алмый. Алар әйбәт күңелле. 286 Илназ Минвалиев һәм 295 Илшат Валиев.
Илшат Валиев бүгінгі тапшыруның жеңушісі. Құтлыйбыз. Енді мұнда жеңілген кіші жоқ бар. Илназ Минуалиев өзінше жеңуші, чүнки ол Илшат Валиев репертуарындағы бик ауыр жырны 94 баллық етіп жырлады. Ол да жеңуші. Әптіп жеңуші енді Илшат Валиев. Швайдыр тұстар, бүгінгі біз тоғын сіздің білен сау болашабыз, тоғын сау болашабыз деген сөзім нәрсе болғандыр аңламайым. Но біз сіздің білен сау болашабыз. Караоке батл, караоке бәйге. Ай, достар, қызлар!